Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Acheche ensanu nyuma biti se. Fresh yogurt. Seni esi ye fresh yogurt. Bees making. Seni esi ye ahwene de to yensa ni esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afa so ye besa so acheche 3D epoxy biodigester. Sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya cheche we eye Kumawood TV for ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nyuma ho se omo betima cheche na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra eye cool 300 Ghana cedis pe ana se ye de 300 Ghana cedis pe e besua sanema we nyina e de nam ye no pe na eye ba bia wo firi bia no wo betimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahodwo atenga junction ba bia Kumawood TV wona se wo fra chiri na eba accommodation ba bia obeda no eye free Day ebaso 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu hida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enumu ana yeye sa adwumade aye memenda ene kwasiada ene yesi ho se yeye sa adwumade we obi bia timi baby se wo ye lawyer ni se wo ye fitani se wo ye okuani adwuma bia wo ye bia bra na besua nsa no dwuma so ka ho enu ti fa number na egu screen so no na frey ensesi a frey was 0200 603 602 frey 543-596070. Friends say na register within a Kumawood Training Institute or say and Sanu Juma Ainfie a faina yesu atiesimu e beye
And Asempa Eba Misha, supported by Sam Dakus Initiative, Immense Creation, and a PSA collection. Osiwobati Awuso, shake your waist. Abeye butu, butu. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ebre Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Acheche ensano nyuma biti se. Fresh yogurt. Seni esi ye fresh yogurt. Bees making. Seni esi ye ahwene de to ye nsa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besa so acheche 3D epoxy, biodigester. Sa
job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV for at the job training Ghana for nyina ye de enamienu esi ho achechre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt sene esi ye fresh yogurt bees making sene esi ye ahwene de to ye nsa ne esi fefefe liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so ye besa so achechre 3D epoxy biodigester sansa no nyuma we nyina no ye de namienu pe esi ho na ya chechre we eye Kumawood TV for ana ahyeda akofa a teacher for a